درو رسمي روجا سيامج بهيداريا بكروان بسام محمد خلف لگوندê girzgaret hê millet berdewam bû bi serdana konê behîdariyê slogovan û dirûjmên azadiyê tevî aleya Kurdistanê û wêneyên Serok Barzanî dihatin heldan. Mêvan û xelkên deverê dihatine pêşwazîkirin ji aliyê serkirdatiya Parta Demokratîk Kurdistanê Sûriya û malbata Şehîd Besam yên ku didîtin şehadeta kurê wa wekû nîşan û serfiraziyekê ji wan hemiyar e. Gava kesê şehîd دەڕباسی ناو دلێ خاکەی و ئەردێ دەبێ مزگینیە ئازادیە دگهێنێ شەهیدێن بەریخوا. ام گلکی که خوشن ایرو کره برای من شرفانه کی پیشمرگه بو و چو برخاکا کردستان دا و رحی خود دا رحی خوی بها ام گلکی که خوشن ویتشتی سری ما گلکی به بلنده و چو خورت می هبه ایرو برخاکا کردستان دا رحی خود دی ام گلکی به که خوشن و ام با دوزاوا برنادن و ام جی دوزاوا شوپینن و ام گلکی که خوشن ایرو پیشمرگه و یپکی شرف هبره دکن مل بمل یکی تیا گلی کرد قوین دکن ام گلکی که خوشن اف کومه چت اجناب بقلع اجناب درکفن کومه ندرس سنتين ناف مدى شردكن خورت مي دلالي اول عمري وانا خوينا خبر في خاك ددن خوينا ويا طاهر قال لك كيف ما بي خوش تبي ام يكيت يا خويا قال لي كرت تبدا دخوازن ام دخوازن يرو تبدا يكبن كيف ما قال لك تيم قال لك كيف خوشن سري ما قال لك بي بلندا وخورت معنا وابراهيم انا يمنا ام حمود زردوزا بسامن شهيد بسام نامري شهيد هر وهذا ايكا شهيد بسام بمورالكي پربلند اگاداريا شهادتا كوري خوا پشوازي دكر وبسامنا بسام امتنع بسام شهيدي وحموايا شعبي مهاتن وسرين بسام بلند الحمد لله بر يا شرفونا موسى بسامم شو برخك بو مش مسعود برزاني را ومش فيش مرقره قراند وسر شعبي منو بابي مهاتن تسبيكي از شهادتها برايخو القريب ما كرد كردستاني والمربطه شهيده حما بيروز دكم از خيراتنا مهفانه حما بيروز كم براي من شهيد شرفونا موسى بو جبو خا كردستان شهيد كات جبر فيك ام خيراتنا مهفانه حما بيروز كن ام ايرو براسي ام يعني ام ايرو مهفانه مجيهاتنا يعني ام تخازن ام بشخبر والطوين ام تخازن في ولاتي باريزن اف كومي تشتت كفنا في ولاتي مدى ام تخازن حتى نقطك خوينا مدى لاش مدى هي ام في ولاتي باريزن حتى كيتو خورتم ام في ولاتي باريزن ام بدس دوبن وفاداری بو بکروانی ریبازا آزادیه وان بکروانی کوجیان خطرخان کرند دسنگرا شرده لشنگالی ایرو امد میزینن کمرات بگوشک مزن در باز دبی سر مزار الگنده گر زیارت برزان حسین گر زیارت آرک